Monggo Mas Miko.
Hae Pak. Lanjut. Lanjut. Ah? Mas Yun. Ayo kita samperin. Kemana dia? Kabur loh. Ayo masukin. Kayak ngene lelakon kabur satu. Waduh. Males, Oh iya, udah ya. Oke, udah disangoni, ayo kita pulang. Ayo dereng loh Pak. Udah kita pulang ya. Nggih. Yang tanggung jawab Bapak Sinten, ayo. Sinten? Bapak Lilo. Pak Lilo. Lilo apa lali janjine? Lali janjine nggih. Pak Lilo. Oh iya. Nggih. Habis ini lanjut Mas ya. Kayak ngene lelakonku. Lali janjine yo.
kowe ora teko. Hae hae. Gimana Pak? Emang lagu yuk. Mbak Eka udah menghasilkan belum? Belum. Oh ya belum ya. Arisan, arisan. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sanjak nyepiani. Atiku Gubuk Asmoro terus tadi Bapak minta perahu pasukan layar. batik. Nggih. Bapak sinten niki? Pak Tukiran. Pak BJ. Oh, Hah? BJ Habibie. Emang enggak? ayo masuk. Awas ketabrak. Janjane kowe ning